Eagle double G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperlihatkan kejagoan saya dalam bermain gitar senar satu. Senar satu nih itu. Di sini saya akan mengkhususkan untuk kalian yang lagi galau, lagi sakit hati oleh pacar, diputuskan, pas ditinggal sayang-sayangnya. So, alah, before you go, and so, was there something I should have said? Boy, I know you had the storms to weather, so before you go, panas. Was there something I should have said? Oh, stuff, honey, kiss me, you make me feel so up and so. Before you go, oh baby, by now, if I let my words come down and yeah, we've got to need, you know. Anjay, pakai letahan for you girl. Set to make it hot stuff. Ini asu. Anjing nyeri kulit batang. Sekian dari saya, Master. senar satu gitar. Anjay. Tungguin saya nanti di audisi Indonesia Idol.